أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, Türkçe'ye ve Kürtçe'ye Arap derbe mesellerinin, Arap atasözlerinin 6. dersini yapmak üzere birlikteyiz. Yani 54 konu var. Her konuda 10 tane darbe mesel veya atasözü kaydetmişiz. Efendim onları sizlerle paylaşıyoruz. Zaman ve gelecek. Yani zamanu peşaruş. Zamanu peşaruş. El vaktu kesseyfi in lem taqta'hu qata'aka. Zaman, vakt وكشيرة هكا تا استفاده جنكي او تا ببره تو نبري او تا ببره يعني زمان وكشيرة تو نبري زمان نبري او تا ببره zaman kılıç gibidir. Eğer onu kesmezsen o seni keser. Yani nasıl zamanı kesmek? Yani zamanı değerlendirmezsen o seni keser. Efendim sana zarar verir. Men yudayya vaktehu yudayya hayatehu. Zamanını bozan hayatını kaybeder. Yani zamanını zayi eden, vaktini zayi eden hayatını zayi etmiştir. Hayatını zayi eder. Kese zaman xwa, yani vakti xwa za'a bike, ev hayat xwa za'a dike, ev hayat xwa wanda dike. Kese ku vakti xwa za'a bike, ضایع بکه زعا بکه او حیات خو زعا بکه چونکو وقت زمان وقت جیان حیات خواه الوقت لا يعود فاستفد منه قبل أن يفوت الوقت لا يعود فاستفد منه قبل أن يفوت zaman geri gelmez ondan faydalanmadan geçmesine izin verme zaman geri gelmez ondan faydalanmadan geçmesine izin verme vakt şun va naftele vakt şun va nazvere istifadeci bike hiç destede der neketi استفادهش وقت خوابی که فایدهش وقت خوابی بینه هیچ دستت در نکتی من yezra'il الوقت يحصد النجاح zamanı iyi değerlendiren başarıyı toplar, başarıyı derer, elde eder. Kese ku vakti xwe biçîne yê serkeftinê biçine. Kese ku vakti xwe, deqîqên xwe, saetê xwe biçîne li axekî feydedar da, li îşekî feydedar da ew ê serkeftinê biçine yê serkeftinê bidrî dest xwe bêxe. El-mustakbelu mulku men yuhsinu istihdamel vakti. Gelecek zamanını iyi kullananın olacaktır. Gelecek zamanını iyi kullananın olacaktır. Peşaruş ya bir kese peşaruş yani istikbal peşaruş ya bir kese ku vakti fasbahi استخدام دیگه وقت خواستبحی بکارتینه او کسی که وقت خواستبحی بکارتینه استقبال بشروش یویا لا تنتظر المستقبل بل اصنعه geleceği bekleme onu yap geleceği bekleme onu şekillendir nemine hüvya peşaruje peşaruja xwa ava bike nemine hüvya peşaruje peşaruja xwa ava bike peşaruja xwa çeke el vaktu ethmenu minel mali zaman paradan daha kıymetlidir vakt para nırxtıra kıymetlidir vakt paraji kıymetlidir 8. El-hadiru huvellezî yasna'ul mustakbela bugün yarını şekillendirir. Yani yarını şekillendiren bugündür. Hal hazır evaku ye peşaruja ma avadı ki zaman hazıra وقت حاضر حال حاضر یه زمان ماه آینده زمان ماه وره آوا دیگه و چه دیگه و دو شکلینه
دوقزونجوسو كل دقيقة تمضي هي جزء من مستقبلك. هر دقيقة دبوره او پارچهیش پیشاروجا تایا. هر دقیقه تا دبوره او parçayık peşavuja taya. Geçen her dakika geleceğinin bir parçasıdır. Geçen her dakika geleceğinden gidiyor. Geleceğinin bir parçasıdır. من يخطط للمستقبل سيعيش في الماضي. من يخطط للمستقبل سيعيش في الماضي. geleceği planlamaya men la yuhattit lilmustakbel men la yuhattit lilmustakbel seyaişu fil madi geleceği planlamayan geçmişte yaşar. Kesi ku planı ne de peşa ruja xwa, kesi ku planı ne de peşa ruja xwa, peşa ruja xwa tertibe ne de te ev bimînel zamanê bûrî da ev zamanê bûrî da bijî ye her paşaroja xwe da bijî. Arkadaşlık ve dostluk. Yani havaleti ve dostiti. Havaleti ve dostiti. الصديق وقت الضيق. دوست وقت تنگی daya. Dost وقت تنگی da eşkere be. Dost zor zamanlarda belli olur. الصديق قبل وقت الضيق. الصديق الحقيقي هو الذي يقف بجانبك دون أن يطلب منه. Gerçek arkadaş yanında olman için hiçbir şey istemez. Aslında şöyle demek lazım. Gerçek dost huvellezî yakifu bicanibike, yani nikte yanında durur. Gerçek dost yanında durur. Dune en yatluba minhu, bu ondan istenmeden, kendisinden istenmeden, talep edilmeden yanında duran kişidir hakiki dost. Doste hakiki eveku nikte cehdigre hitaji nexwasتی. هیتا طلب جنه کری هیتا جنه خواستی جی اول نکتا جه دیگره جمتا دسکنه بشتاتا دیگره و اهریکایاتت که هیتا جه نخواستی جی. من لا صديق له يعيش في الوحدة. arkadaşı olmayan yalnız yaşar. کسی کو هوالوی دوست و هوالوی تنه اوه بتنه بجی اوه بمینه ویجیانه دا بمینه تنه مینه بسره خواه. الصداقة ثمينة كالألماس. Dostluk elmas kadar kıymetlidir. Dostiti veke elmase bikıymeta. Veke elmase veke zerri veke zibe veke elmase bikıymeta. الصديق هو من يشجعك على الأفضل. Arkadaş seni daha iyiye teşvik edendir. Arkadaş seni daha iyiye teşvik edendir. Dostete hakiki eveku te hayde de sertişta heri baştır. Eveku te hayde de sertişta heri baştır. Dostete hakiki evem. الصداقة كالشجرة كلما كانت جذورها أعمق كانت أغصانها أقوى. Dostluk bir ağaç gibidir. Kökleri ne kadar derinse dalları da o kadar güçlüdür. Dostitici ve ke dore. Reve çıko kürbe reve çıko kürbe çıklen veci avqa qavine ve behezen. دوستیتی وکا دوره وکا دوره و رایوه دوره چقو کربه و چقلن وجی او قب قوتن او قب هیزن. الأصدقاء هم مرآة الشخصiyeti. Arkadaşlar kişiliğin aynasıdır. Arkadaşlar kişiliğin aynasıdır. Mele dost dostun şahsiyetine mir'atu yani dost ayna dostiya dost ayna neyniko dost xoya yani ibu qusri ve haben maziyeti ve haben şu jero spahit bejen şanvi deden qusri ibu wici şanvi deden lebalen naş kenen dlevi naş kenen و maziyeti ve tشتوی baş habe wici waji şanvi deden. الصداقة لا تقاس بالوقت بل بالتفاهم.
Dostluk zamanla değil, anlayışla ölçülür. Dostiti noe pivan bi zamani. Noe pivan bi zamani leberette pivan به مسامحه و به مسامحه و هفته فهم کرنه یعنی تو دوستی که هون هفته فهم بکی بلا حس که دو دوهی هم به دوستی هبوده بالاخص که دوهی هم به دوستی هبوده افدن مهمه یعنی زمان درش دوستی تیوا نگله مهمه هفته فهم کرن مهمه یا مهم اوه بله الصديق هو الذي يعرف عنك كل شيء ولا يزال يحبك الصديق هو الذي يعرف عنك كل شيء ولا يزال يحبك arkadaş senin hakkında her şeyi bilir ve yine de seni sever. Yani arkadaş odur ki senin her şeyini bildiği halde yine seni sever. Dost ev ku her tişete dizane velici haşte dike. ولجي يعني محبت أخوة لدومينة للحق تدا يعني قيس يبو قصرة تجيزانة ضعف تجيزانة ولجي دوستي أخوة دوام دك من يملك صديقا يملك الدنيا bir arkadaşı olan dünyayı sahiplenmiş gibidir. Keseku dosti kevi hayi haşvaki dünya hammi yawi. Keseku dosti kevi hayi haşvaki dünya hammi yawi. او بقيمتها يعني بدل الدنيا دوست. عائله و ابوین یعنی مالبات و دیوباف مالبات و دیوباف الاسره هي اساس المجتمع aile toplumun temelidir. Aile toplumun temelidir. Malbat esasu bingehe civakeye. Malbat esasu bingehe civakeye. الوالدان هما أول معلمين في الحياة. Anne ve baba hayatın ilk öğretmenleridir. Deubav mamustay yekeminin ve jiyane da. Deubav mamustay yekeminen ve jiyane da. الأسرة هي التي تبني الشخص. الأسرة هي التي تبني الشخص. Aile kişi inşa eder. Yani kişi inşa eden ailedir. Yani malbata ye insani dişekline. İnsani yani dişekline şekli de insani. الوالدان لا يعوضان. Anne baba asla anne baba asla yeri doldurulamaz. Tutmaz değil. Anne babanın yeri asla doldurulamaz. Devbav ceheva tıca noe dagirten. Devbav tıca ceheva noe dagirten. Tıttış cehe devbava nagre. من لا يقدر عائلته لا يعرف قيمة الحياة. من لا يقدر عائلته لا يعرف قيمة الحياة. کسی که مالبات خو ننرخینه قیمت مالبات خو نزان به قیمت حیات جیانشی نزانه. کسی که قیمت مالبات خو نزان به مالبات خو ننرخینه او قیمت جیانشی نزانه. بله ailesini takdir etmeyen hayatın değerini bilmez diyor. El-ebu huve ramzul kuvveti vel eman. Baba gücün ve güvenin sembolüdür. Bav yani sembola hezeye ve sembola evlehiyeye. Yani bav sembola kuvveteye ve sembola evlehiyeye. Evlehiyeye. Bav hulya. الأم هي ينبوع الحب والحنان. Anne sevgi ve şefkatin kaynağıdır. Anne sevgi ve şefkatin kaynağıdır. Dayek serkanya, cafkanya, hacikirne, muhabbet و şefkate. Yani dayek cafkanya, muhabbet و یا شفقته. العائلة هي التي يمنحك القوة للاستمرار. Aile devam etmek için sana güç verir. Aile yani
devam etmek için, yani bir yola, faydalı bir yola devam etmen için sana güç verir. Molbot, molbota ye yo kuvvet dedita bu dumandına tiştik baş, bu dumandına reyç qanç ya heze dedita serkanya heze molbota. Molbota ta heze قوت dedita enerji dedita bu devam کرنا سر ریکه سر هدفکه من لا يقدر ailetehu yafkat nefsehu. Ailesini takdir etmeyen kendisini yitirir. Ailesini takdir etmeyen kendisini yitirir. Keseku kıymete ne de kıymete molbota xwe nezan be yê xwe wenda bike. Kesê qîmetê molbota xwe nezan be yê xwe wenda bike. El usretu hiye dir'ul hayatî. Aile hayatın zırhıdır. Aile hayatın zırhıdır. Molbot zırh û kumzirha jiyanê e vê jiyanê da zırh û kumzirha kumzirha mirovî ew ku mirovî diparêze ji tehlûka ew molbota wî ye. Aile hayatın zırhıdır. Yani vê jiyanê da ew ku mirovî diparêze weke zırh û kumzir ew molbot e. Sabır ve azim. Sabru karar. Sabru karar. As-sabru miftahul farac. Sabır çıkış kapısının anahtarıdır. Kurtuluşun anahtarıdır. Sabır meftah xilasiye. Sabır meftah serkeftine ve xilasiye. Man sabara alel mihan nalel farac. Zorluklara sabreden sonunda rahatlar. Böyle zorluklara sabreden sonunda rahatlar. Keseku sabre bikir ser meşakkata, sabre bikir ser meşakkata ye doye da bigihi rahatye. Ye doye da bigihi rahatye. As-sabru kuvvetun vel kalaku da'fun. Sabır güç, endişe zayıflıktır. Sabır güçtür, yani kuvvettir, endişe zayıflıktır. Böyle sabır heza و به صبری ضعیفیه صبر هزه به صبری ضعیفیه men yemlik sabra yemlik hayata. Sabırlı olan hayatı elinde tutar. Sabırlı olan hayatı elinde tutar. Kese ku xudan sabır jiyan dest xuda girtiye. Jiyan mısta xuda girtiye. Kese ku xudan sabır jiyan mısta xuda girtiye. الزمن يعالج كل شيء. الزمن يعالج كل شيء. Zaman her şeyi iyileştirir. Zaman درمان هر تشته. زمان درمان هر تشته. هر تشته زمان را هر تشت ساخته به و کبه یعنی سر ریاخه کبه سر ریاخه. النجاح يتطلب صبرا طويلا وعملا جادا. Başarı uzun süreli sabır ve sıkı çalışma gerektirir. Başarı uzun süreli sabır ve sıkı çalışma gerektirir. Serkeftin sabrik direş u korik ciddi dixwaze. Serkeftin sabrik direş u korik ciddi كارك جدي دخوازه. الصبر لا يعني الركود بل الانتظار الصحيحة. Sabır hareketsizlik değil, doğru zamanı beklemektir. Ne kadar güzel. Sabır hareketsiz durmak değil, hareketsizlik değil, doğru zamanı beklemektir. Sabır ne mana sekinandına. Sabır ne mana sekinandına, titişnekirine. Lebele sabır ماین هویا مله ماین هویا وقت عیشه که هر تشت وقتی که وحیا میعادی که وحیا ماین هویا و میعاده نکو تتش نکرنه یعنی پاسیفیه ملی مالی پاسیف بسکنه تتش نکه نه معنا صبرنا اوه بله من يزرع الصبر صبر يحصد النجاح. Sabır eken başarı biçer.
کسی که صبر بچینه یه سرکفتن بچنه، کسی که صبر بچینه یه فیکه سرکفتن بچنه. الصبر هو القوة التي تنقلك إلى الأمام إلى الأمان. صبر seni güvene götüren güçtür. Sabır هزك وليا تا دبي بول أولهية بول إمناهية بول أولادارية. الصبر في العواقب يجعلنا أقوى. sonuçlara sabretmek bizi daha güçlü kılar. الصبر في العواقب يعني وقت كنت تشتكي السلامة يعني صبر كنا صار عاقبات وتشتا مو هي قوتك قوت ما هي زیاده صبر سر عاقبت سر نتیجاتش تا هجی مو هجی خدا قوت دیگه خدا هز دیگه. başarı ve çalışma. El amelu huve sırrun necah. Çalışmak başarının sırrıdır. Xabat raza serkeftine. Xabat raza yani rahe serkeftine. Bale. Men ya'mel yecid yuhakkikil necah. Çok çalışan başarıyı elde eder. Men ya'mel necid. Men ya'mel bi ciddin yuhakkikil necah. کسی کو بجدیت بشغله، کسی کو بجدیت جدی بخابته یه سرکفتن بینجه، یه سرکفتن تحقق بکه، یه سرکفتن دست بخه. النجاح لا يأتي صدفة بل هو نتيجة للجهد المستمر. النجاح لا يأتي صدفة بل هو نتيجة للجهد المستمر. Başarı tesadüf değildir, sürekli çabanın sonucudur. Serkeftin ne tesadüfe. Serkeftin ne tesadüfe lebele netice دویا خباتک غیرت و خباتک دائمیه. نتیجه خباتک دائمیه نه تصادفه serkeftin. Men yas'a yasıl. Çaba gösteren varır. Kese ku bixabite ye bigihi armanca xwa. Kese ku bixabite ye te bigihi. Ye te bigihi. Le bigihi. العمل هو الطريق الوحيد لتغيير الواقع. العمل هو الطريق الوحيد لتغيير الواقع. Çalışmak gerçeği değiştirmek için tek yoldur. خبات ریا یکمینه جبو گوهراندنا واقعا یعنی حال نخوش. ریا یکمینه یکو ریا یکمه جبو گوهراندنا حال نخوش وضعیت نخوش. النجاح يحتاج إلى عمل شاق وتفاني. Başarı sıkı çalışma ve özveri gerektirir. Başarı sıkı çalışma ve özveri gerektirir. Önceki nasıldı? Çalışmak gerçeği değiştirmek için tek yol. Gerçeği yani olumsuz gerçeği anlamında. İkincisi en-necahu yahtacu ila amelin şaqin ve tefani. Başarı sıkı çalışma ve özveri gerektirir. Serkeftin خباتك تمام و فداکاری دخوازه. العمل الجاد يصنع الفارقه. sıkı çalışma fark yaratır. Sıkı çalışma fark yaratır. Yani خباتا جدی مو فرق مو یعنی مو دبه پیشیا حواله مو دبه پیشیا مو پیش داده به مو دبه پیشیا حواله ما رقیب ما. بله. العمل هو الطريق إلى التفوق. العمل هو الطريق إلى التفوق. çalışma mükemmeliyete giden yoldur. Xabat raya سردستیه یا ریا سرکتنه و سردستیه خبار. من لا يعمل لا يحقق أهدافه. کسی نشغله کسی نخبته هدف خواه نوین جه
hedef xwe dest xwe nayexe. Çalışmayan hedeflerine ulaşamaz, gerçekleştiremez. 10. النجاح يأتي عندما يعمل الشخص بكل قلبه. Başarı insan tüm kalbiyle çalıştığında gelir. Başarı insan tüm kalbiyle çalıştığında gelir. Serkeften ancak vakti ku maruf bi kalbe xwe bi tam kalbe xwe bixebite hinge te serkeftin hinge te vakti ku maruf bi kalbe xwe bi timê kalbe xwe bixebite. Yani azm karar bixebite hinge serkeftin te. İnsana dair genel öğütler, böyle henne sıhhaten umumi jibuna ansani. Men la yeteallem min ahtaihi yukerrirha. Hatalarından ders almayan onları tekrarlar. Kese ku derse ibreteş hataya xwe nastine ibreteş hataya xwe hel negre yewe hata tekrar bike yewe xeletya tekrar bike. A'zamu intisarin huvel intisaru alel nefsi. En büyük zafer nefsine karşı zaferdir. Zafera herî mezin hemberî nefse ya. Te nefsa xwe mağlub bikî, nefsa xwe bişkenî, bikorbî nefsa xwe, ev zafera herî mezin e. Men yezra'il khayra yarahu fil aherin. Men yezra'il khayra yarahu fil aherin. İyilik eden onu başkalarında görür. Kesek o khire biçine yevel مروفن ده ببینه. یعنی تأثیر و اثر و لسر مروفن ده ببینه. الصدق قیمة لا تقدر بثمن. Doğruluk paha biçilmez bir değerdir. Doğruluk paha biçilmez bir değerdir. Rasti و dürüstü nırh böyle kıymetik bebehaya. Yani nırhik bebehaya. Yani beha جراتنه اوقو تشت بقيمتها راستي ودرستي قيمتك ببهايا. العقل هو مرشدنا في الحياة. عقل hayatımızdaki rehberimizdir. Zihin yani akıl hayatımızdaki rehberimizdir. Akıl ve jiyaneda murşid maya, rehber maya, reşani madede, renas maya. Akıl. El-ihsanu la yahtaju ilel mal bel ilel kalb. İyilik para gerektirmez, kalp gerektirir. Yani kancı ne muhtacı paraya. Yani ne havcamu para muhabbe hatta mu kancil ansana bike lebele lazım kalp murahabe, dile muhabbe, dile mu. Yani dile kancı kere muhabbe, dile muya kancı kere habe kancı ne havcayı mal zede lebele havcayı dilik evindara, dilik mihribana. Bele iyilik para gerektirmez, kalp gerektirir. Men yadha bil vakti men yudahi bil vakti yefuzu fin nihayeti. Zamanından fedakarlık eden sonunda kazanır. Keseku vakti xwe feda bike, vakti xwe fedayı işeke bike, yel dawiye da muvaffak bibe, yel dawiye da ser bikeve. من لا يقدر على مساعدة الآخرين من لا يقدر على مساعدة الآخرين لا يقدر على مساعدة نفسه. Başkalarına yardım edemeyen kendine de yardım edemez. Kese ku ne kor bu ahrikaya ansana bike ne kor ahrikaya nefs xwaji bike. Deve ahrikaya ansana bike hatta kor bu ahrikaya xwaji bike hatta ansancık ahrikayayı biken. El-ata'u huve sırrul hayati. Vermek hayatın sırrıdır. Doyin atıştı qanc raza jiyaneya. Sırra raza jiyaneya. Yani ruh jiyane qancı kirine. Doyina. El-insanu huvellezî yasna'u mustakbelehu biyedeyhi. İnsan
kendi geleceğini kendi elleriyle yapar. Ansana ye yani mruva ansana ye peşaruja xwe di şikilîne bi destê xwe. Mirova insana ye peşaruja xwe ova dike. Peşaruja xwe di şikilîne bi ovayek spehî. خوش کو برنده لال بلا بده بسکنه ویدیو ما زیاده دریج بی حتی درس که ما یاده ببینه خیلی خوشیه دا